menya ibintu 14 ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tugiye kubabwira ibintu 14 ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cyose umaze kumenyera mu buzima bwawe ushobora kugikora waba wagitekerejeho waba utagitekerejeho. Ikintu umaze kumenyera mu buzima bwawe ushobora kugikora neza umwanya uwo ari wo wose, kandi ikintu umaze kumenyera mu buzima bwawe wowe ukora inshuro nyinshi kiracika kikaba ubuzima bwawe. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro bene data mudukurikirana kuri no channel yanyu haracyariho ibyizigiro TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira cyane mwebwe mumaze gukanda sabone cyangwa subscribe. Turabashimira cyane mwe mushyiraho like, namwe mwandika muri commentaire. Turabashimira cyane namwe muparataja ku bandi zino nyigisho kugira ngo zibashe kubashikira. Iyo mubikoze ivyo vyose muba muri ko mudutera intege zo kubakorera ibindi vyigwa. Niba nawe ari irya mbere ugiye gudukurikirana kuri no channel haracyariho ibyizigiro TV, reka ndagusabe ukande sabone cyangwa subscribe, wongere ushireho na like, wongere uparataje abandi zino nyigisho. Niba ari ikintu nawe cyagufashije muri zino nyigisho ntuze kugenda utavuze muri commentaire. Imana yo mu ijuru ibiguhere umugisha. Tugiye gukomeza rero kini gice cya kabiri, ibintu 14 ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe. Ibi ni ibintu udakwiriye gucikwa, ni ibintu duhura nabyo mu buzima, kandi iyo umuntu yabyimenyereje mu buzima bwiwe ahinduka kuba umuntu adasanzwe, ahinduka kuba umuntu w'umunyecyubahiro. Umuntu yabyimenyereje bino bintu 14 bihindura ubuzima bwiwe, ndetse bikamuhesha kurabwa neza n'abantu bose, kandi bikamuhesha no kwipfuzwa n'abantu bose. Umuntu bino bintu 14 yabashije kubihindura ubuzima bwiwe aba inyankamugayo. Umuntu bino bintu 14 yabashije kubigendera, yabashije kubikoramwo akazi. Ibi bintu biramuhindura akaba umuntu adasanzwe, mbere akaba umuntu atinyitse. Ibi ni ibintu bikomeye ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe. Twaravuze indwi mu gice cya mbere. Nimba utakurikiranye igice cya mbere, genda kuri YouTube wandike menya ibintu 14 ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe. Ndibaza uraza kubibona kuri iyo channel nyene haracyariho ibyizigiro TV. Kino gice cya kabiri rero ndahera ku 8 kuko twahereje ku kintu cya 7. Ikintu rero c'8 ukwiriye kwama wimenyereza mu buzima bwawe. Wimenyereze agasiporo. Urakwiriye kwimenyereza agasiporo. Ni byiza ko umubiri wawe umenyereza agasiporo. Buri agasiporo nako nyene karakenewe mu mubiri w'ubuzima bw'umuntu, kugira ngo umubiri wawe ugire amagara meza, umererwe neza. Nukwiriye kwama gusa imisi yose urya, unywa, uryama, urosakanya wewe ubugiye kuryama. Ariko ni byiza ko no mubiri wawe ukoresha agasiporo. Ni byiza ko ufata umunsi umwe ukagenda kwiruka, tukagenda muri gym, ugafata umwanya umwe ugakora n'udupompaje, ugafata umwanya umwe ugakora agasiporo. Kandi agasiporo simbaka ngo wiruke ugende mwibarabara, oya. Ufite ahantu h'imetero imwe mu rugo rwawe urashobora kwakorera agasiporo, akayasha ugakabira, ibinure bigapunguka. Agasiporo ni keza, karashobora gutuma imitsi mu mubiri yuguruka, gatuma amaraso atemba neza. Agasiporo ni keza. Ari umuntu ushobora gusanga afise umubiri umeze ukuntu atari supe, atari umuntu nyene abangutse, ariko umuntu agira agasiporo karamufasha kugira umubiri nubwo ubuvyibushe, ari gukora agasiporo gatuma nyene ubuzima bwawe bworoha, katuma uba umuntu aringaniye ameze neza, katuma nyene umererwa neza mu mubiri. Rero agasiporo urakwiye gukimenyereza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari abantu benshi rero agasiporo batagakora, bavuga ati nta mwanya afise, nta mwanya afise. Agasiporo nukwiye kukaburira umwanya. Indwi nikwiriye guhera udakoze siporo mu buzima bwawe. Hari abantu bavuga ati nta modoka ngira, ngenda
n'amaguru aho ngiye hose. Iyo si siporo. Yego iyo ni siporo, ariko iyo ntabwo ibikwiye. Arakenewe utuntu dusiporo two kugorora umubiri, kugorora umugongo, kunama, kunamuka, kugenda, kwiruka, gukora utuntu dutandukanye dushobora gufasha amaraso yawe gutemba neza. Ivyo navyo biramenyerwa, si ibintu ukora rimwe ngo binguhite urangiza, oya, ahubwo ni ibintu bisaba ko mu buzima bwawe bwa buri munsi wama ubikora. Mu Bushinwa abagabo benshi mu Bushinwa canke abatamu ni gake uzabona mu Bushinwa umutama ariko agendera ku nkoni. Kubera iki? Bakurira muri siporo. Uku kwino abana abaho maternelle y'abana, akabaho gardienne y'abana. Muri Amerika gardienne y'abana babigisha ingumu, yego baranabigisha imibare, bakabigisha ibintu bitandukanye, ariko amashure y'ibanze y'intango mu Bashinwa nta Mushinwa ashobora kubaho atize kungufu. Kungufu iri mu mico yabo, iri mu vyigwa vyabo, ni ibintu abana bose bakuriye hariya bategerezwa gukora. Niyo mpamvu bagira basaza bafite imbaraga, basaza batambuka. Ni kubera iki? Barakora siporo kandi barinda bisazira siporo baba bariko barayikora. Ivyo bizatuma umubiri wawe umererwa neza. Icyacenda, wimenyereze kubaho wenyine atari mu gakuku. Wimenyereze kubaho wenyine utari mu gakuku. Aka nakandi kantu gashobora gufasha kubaho mu buzima, ukwiriye kwimenyereza cyane. Wimenyereze kubaho wenyine utari mu gakuku. Hari umuntu rero iyo abantu bamuvuyeho ahita ananirwa kwifata, akaja mu gashinda, rimwe na rimwe bikanamukururira n'indwara, abandi bikabakururira yahamuka, abandi bikaba ngombwa ko bakwiyahura. Ariko ni byiza ko wimenyereza kubaho wenyine utari mu gakuku, utari mu bandi. Ukimenyereza kubaho udafise ujya mugore wawe. Yego sivuze ko mugiye gutandukana cyangwa azagenda, oya, ariko ukimenyereza kubaho wenyene, kwibyishimo wenyene, ukimenyereza kwitera intege wenyene. Nurindira abantu bagutera intege birashoboka kuzababura, ariko ndashaka wowe ubwawe ku giti cyawe utangure kwimenyereza kubaho wenyene, kuba ahantu wenyene, apana kuja mu gakuku. Hari abantu agenda mu kabare akagenda mu gakuku, rero agaca amenyera. Umwe yavuga ati mwese nibabaye kamwe kamwe, nawe akanwa, nawe agaca yisazamura ati namwe nibabaye kamwe kamwe, mbere babongere n'amabrochette kugira ngo yemeze abantu. Ugasanga udufaranga twamufashije yobitse twose atumariye mu kabari. Agakuku rimwe na rimwe hari igihe kaba kabi, ariko kandi ari n'igihe kaba keza. Igihe uri kumwe n'abantu bikibazi, ufise ikintu uri kurabungukaho, ni byiza. Ariko igihe uri kumwe n'abantu, wicarana n'abantu bakuvoma cyangwa ata kintu kizima uba uriko urabavanaho, umenye neza ko uzaba uri kuratakaza. Uzaba uri kuratakaza. Kubana n'ababi konona ingeso nziza, kandi kugendana n'abanyabwenge bizaguhesha ubwenge, ariko kugendana n'ibijuju bizaguhindura nawe ikijuju. Kugendana n'umukene bizaguhindura nawe kuba umukene. Kugendana n'abantu bo hasi bizaguhindura nawe kuba umuntu wo hasi. Ni byiza rero kwimenyereza no kubaho wenyine, kwimenyereza kubaho wenyine, kubera abo bantu ufise uno munsi birashoboka kejo utazaba bafite. Abantu bakubwira ngo tuzarambana, tuzagumana, birashoboka kejo mutazaba muri kumwe. Abasi b'umuntu basaho mu rugo rwiwe, kubera ko mu rugo rwawe ni wasingene uryama, ni wasingene ugenda. Rero kugukomeretsa, kugirira nabi kuri we biramworohera kubera abakuzi. Ariko umwanzi wawe ese yakugirira nabi, umuntu mwabonaniye rimwe yakugirira nabi abihereye cye. Rimwe na rimwe rero hari igihe duhemukirwa n'abantu twahaye icyizere, ariko rimwe na rimwe nuko tuba twashize icyizere aho tutakagombye gushyira icyizere. Tukemera abantu tutakagombye kwemera, tugaha ikibanza abantu muri twebwe tutakagombye guha ikibanza, bikarangira bagiye, bikarangira bakomerekeje ubuzima bwacu. Ni byiza rero kwimenyereza kubaho wenyine utari mu gakuku, utari mu bandi bantu. Kandi rero kwimenyereza kubaho wenyine bizagufasha gutekereza ikintu wakora mu buryo bwawe nyene. Bizagufasha kandi gutekereza imishinga n'ibintu wabasha kuzana ku mugaragaro. Kubaho wenyine uri kura medita, uri kuriyumvira kubijanye na kazoza kawe, kubijanye n'ijya projet yawe, kubijanye n'ujya mugambi wawe, ingene wo ugeraho, ico wakora,
kubaka, ivyo bizagufasha no kubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Wimenyereze rero kubaho wenyine utari mu gakuku. Icacumi, wimenyereze gushimira wimenyereze gushimira n'uwaguhaye amazi yo kunywa. Wimenyereze gushimira n'uriya muntu gusa yaguhaye amazi yo kunywa mu gihe wari uyakeneye. Wimenyereze gushima mu buzima bwawe. Uriya muntu yakoze akantu gatoya, wimenyereze gushima. Yaba ari umukozi wawe yakoze neza, wimenyereze kumushimira. Hari abantu wakora neza utakora nabi batazi gushima, ariko ni byiza kwimenyereza kuvuga ngo asante. Wimenyereze gushima. Kandi kantu nako urakwiriye kwimenyereza gushima, ndetse ukimenyereza no gusaba imbabazi mu gihe wakosheje. Ako nakandi kantu umuntu akwiriye gukimenyereza, ko hari abantu benshi babomoye ingo zabo kubera bananiwe no gusaba imbabazi. Hari n'abandi bantu badatanga imbabazi. Ni byiza kandi kwimenyereza gutanga imbabazi mu buzima bwawe, ko turi mu isi y'amakosa, turi mu isi abantu bakora amafuti, turi mu isi aho uriya atazagenda nk'uko wowe ubishaka. Ni byiza rero kwimenyereza mu buzima bwawe no gushimira abantu bakugiriye neza, bariya abantu bagufashije mu buzima ukagira ahantu ugeze. Bariya abantu bashimire, wibibagira, wibloka nimero zabo, wibaca ko nka bisi yuzuye. Hari abantu iyo banyuze ahantu hari abantu bigeze kuba bari kumwe, baca baduza ibiyo, ntibanabaramutse, ntibanabavugishe, kandi aho bageze barabaye nk'ingazi isho badugiraho yabagejeje kereke pari. Ni byiza rero kutirengagiza abantu bakugiriye neza. Umuntu wese yagize ikintu amara mu buzima bwawe, mushimire. Kandi gushima si ukuvuga gusa, oya, hari igihe biba ngombwa gutegura agakado, akantu runaka, kugira ngo utere intege urya muntu yagize ikintu akora mu buzima bwawe. Nkunda kubivuga, n'urya mwarimu wawe birashoboka ko wamushimira bitewe n'ingene agukurikirana agufata. Birashoboka ko utora agakado ukagenda umunsi umwe ukagahereza mwarimu wawe, ukamubwira ati ndagushimira uburyo wanyitwararitse muri kino gice cyose. Urazi ikintu ubukoze, mwarimu uba umuhaye intege, umuhaye imbaraga. Mu gice gikurikira azagushyiraho imbaraga zose kugira ngo abone wamenye, abone warenganye. Mu gice cya kabiri nabwo wamenya byagenze neza, nabwo ukagenda ukamushimira, ukamuha akantu. Ni byiza ko ababyeyi nawe mumenyera gushimira n'abarya barimu bakurikirana abana banyu. Ni byiza rero kwimenyereza gushima mu buzima bwawe. Ako ni akantu ka 9. Wimenyereze ka 10, wimenyereze gushimira n'uwaguhaye amazi yo kunywa. N'urya muntu yakoze akantu gatoya mu buzima bwawe, wimenyereze kumushimira. Icya 11, wimenyereze kubaha abantu bose, kuko utabazi kandi utazi ibizobejo. Ndasubiyemo, wimenyereze kubaha abantu bose, kuko utabazi kandi utazi ibizoba ejo. Hari igihe usuzugura umuntu utazi, ugasanga basuzuguye perezida, wasuzuguye generali. Byarabaye mu gihugu mengo cya Burkina Faso, aho basuzuguye perezida yagendeye mu ndege y'abagenzi, atagendeye mu ndege y'uwiwe. Baramusuzugura batazi ko ari perezida. Abo bantu babikoze bashitse, babonye bururutse mu ndege, babona hakikuje amamodoka n'igisirikare ndetse n'abantu benshi nyene b'abategetsi. bari bazatese abantu baje gutegera umuntu cyanye baje gufata urugendo, kumbe indani muri bo bari kuwe na president kandi nta numwe yigeze abimenya. Ni byiza rero kubaha abantu bose. Hari umukobwa yubahutse umuntu muri bisi ariko aragenda, kumbe yari nyina bukwe, niwo mubereye nyina bukwe. Nyina bukwe ragiye kugenda, ashitse muhira asanga wa mukobwa yamutuka, asanga yicaye muhira. Acariherera abwira umuhungu wiwe aturiya niwo mukobwa wavuze ugiye kunyereka. Ati yego nuriya mama, nuriya nyene. Tiyo mwana wanje, urya yanutse, urya yanyambitse ibara. Ati ibintu vyabaye ni ikibazo gikomeye cyane. Umukobwa yahise yirukanwa, wa muhungu yahise amwivanamo. Aravuga ati gute udashobora kubaha abantu bose ubonye? Nimba udashobora kubaha umuvyeyi wanje, ese niki cyo nyemeza ko nanje uzanyubaha? Niki cyatuma mbana nawe? Birangira ahovye urugo. Ubaha abantu bose ko ntubazi, ntuzi kahise kabo,
nakumu nakazoza. Umuntu utazi mwubahira icari, mwubahira ica uko ameze. N'uyo muntu usuzugura uno munsi ubona umengo ntaco amaze, bishoboka ko uno munsi agaragara nk'umuntu ataco amaze, ariko ejo azaba ari umunyakimazi. Birashoboka. Kunda Morodekayi, ubaha Morodekayi akiri umuzamu, ejo azoba premier ministre. Ubaha Dawidi akiri umwungere w'intama, ejo azaba umwami wa Isirayeli. Ni byiza rero kuba abantu bakiri batoya, ni byiza kuba abantu bose, ni byiza kuba abantu bose, cyane cyane abuzi n'abutazi. Imana iguha umugisha nimba uja ubikora. Ku musaraba ari ikintu cyabaye ubwo Yesu yarabambye, hari ikintu cyahabaye. Umusumu umwe aravuga ati ariko wa mugabo ko bavuga kuri umwami, none iki cyatumye wemera kubambwa? Ko bavuga kuri umunyabushobozi, uri umunyamategeko, uvuga ibintu bikaba, none byagenze gute kugira ngo twisange twese turi kumwe ku musaraba kandi zikata kintu we wakoze, wakijije benshi, watabaye benshi? Niki cyotuma nawe utikiza kugira ngo natugirire faveur dutabare? Bikore kugira ngo natudutabare. Ashinyagurira Yesu. Ariko undi umwe mu guca bugufi kwiwe cyaravuga ati nyabuna jewe ndakwizera jewe kuba bambambye uru rufu narinda rukwiriye n'ukuri, kino gihano narinda gikwiriye ko nivye benshi kandi nishe benshi, ariko wewe baduhanishije igihano kimwe kandi we ataco wakoze. Ati nyabuna mwami uze kunyibuka nugera muri paradiso yawe. Yesu ahita aramubwira ati nukuri nkubwire kano kanya nyene uraza kubana nanje muri paradiso. Igisuma kiba cyakiriye agakiza kibereye ku musaraba. Hari abantu no mu gihe cya nyuma bakora nabi, urumva batazi no nakuka kanyuma hakugakoresha bihana bahindukira, ahubwo bagakoresha bagira nabi. Kanu ka 11 wimenyereze kubaha abantu bose kuko utabazi kandi utazi ibizoba ejo. Birashoboka ko uyo muntu ukengere uno munsi ejo yakubera umugabo cyangwa ejo yakubera umugore, birashoboka ko ejo yakubera nyoko bukwe cyangwa yakubera sobukwe, birashoboka ko umuntu usuzuguye ejo yakubera boss wawe, birashoboka ko umuntu usuzuguye ejo yaba umucunguzi agacungura igihugu. Birashoboka. Niyo mpamvu ukwiriye kubaha abantu bose. Uno munsi dufite abantu bari bakomeye, bari abaperezida, bari abagenerale, bari abamarishari. Uno munsi bari hehe? Uno munsi bamwe bari muri gereza, abandi bahunze n'igihugu. Yamba pete bari bafise, bya byubahiro bari bafise, uno munsi mbega biri hehe? Bya byubahiro biri hehe? Ya protege iri hehe? Birashoboka. Mwisi niko bimeze. Mwisi uno munsi uri hasi, ejo ukaba hejuru. Abari hejuru uno munsi, ejo birashoboka ko boba hasi. Kandi urupfu rutaraza, birashoboka ko boba hasi. Birashoboka ko ufise intebe y'icubahiro, ejo yayambugwa ikicare kwaho n'undi muntu. Imana yonyene ubwayo nibereye gushimwa no gutazirwa no kubahwa no gusengwa, kuko Imana yacu ingoma yayo ntabwo isa y'uwundi, intebe yayo nta n'undi muntu yashobora kuyicaraho, kuko intebe yayo ikwiranye n'Imana yacu nyene. Imana ishimwe cyane. Wimenyereze rero kubaha abantu bose kuko utabazi kandi utazi ibisoba ejo. 12 wimenyereze gukorera mwibanga ibintu vyawe. Wimenyereze gukora mwibanga. Imenyereza gukora utuntu wipoye neza. Urose amafaranga wibigira itangazo ku bantu bose. Si bose banezerewe nuko warose amafaranga. Ufise fiancé wawe si byiza guca umutangaza. Si bose banezerewe ko warose fiancé. Ugiye gukora utuntu twawe, ugiye gutegura urugendo, wibigira itangazo ku bantu bose. Binyegeze ubigira itangazo. Ni benshi bateguye ingendo birangira zitabaye kubera babigize amatangazo. Birangira abarozi babikoreyeho, birangira abagizi ba nabi bavuga ati none harancitse, noneho karabaye naho nzoba nkimutorero. Umuntu akakugira ku mupfumu kugira ngo akugirire nabi, yangize iterambere, yangize urugendo rwawe, yangize insizi yawe. Ni byiza rero gukorera utuntu twawe mwibanga wipoye neza. Wikwereka abantu imita ufise, ubuzu ufise, wikwereka abantu amafaranga winzisa. Rimwe na rimwe jugira ibanga. Wikwereka abantu bose ahantu utuye, ko si bose bazaza gugusura baje gukureba by'ukuri. Hari n'abazaje baje gugusura bareba huba kugira ngo nibashaka kugirira nabi ntibizabagore kukuronka.
wimenyereze gukorera ibintu byawe mwibanga, utuje, utekanye, nta gusakuza, ariko ubikorere mwibanga. Hari abantu benshi buri kantu kose ngako yagashyize kuri stati ya publiye. Jya ukora utuntu mwibanga. Waguze imodoka, bikore mwibanga nyine, yigendesha, uzayibona uyifise aba ari wabibona. Hari umuntu iyo yaguze imodoka kontaga itava mu ntoki, ayigumiza mu ntoki akayambara ahantu abantu bose bayibona. Ni gwawe imodoka, ni gwawe. Uno musi urashobora kuyifite, ejo ukayamburwa, ejo ikagonga cyangwa ikamererwa nabi, ntiyongere kuva mu nzu. Byiza rero woca bugufi kandi ukajya wikorera utuntu twawe mwibanga wipoye. Hari umuntu w'umusitari yifotoreje imbere y'amafaranga menshi cyane w'umunyamerika, imbere y'amafaranga menshi cyane. Kumbe abantu yifotoreje ni hoteli, ariko ikirajako na nimero zita zirajako y'ahantu yaragiye kurara. Kujya yifotoreje ku modoka nako afise amafaranga atari make menshi mu madolari. Noneho amaze kwifotoza, akantu yibagiye kari akantu urufunguzo rw'ihoteli na nimero byose byari byanditseho. Kujya kuntu umuntu ashobora kuprataja, kwereka inshuti ze, ndi ngaha, ndaye ngaha, bimeze uku. Ibyo barabikoreka abajura, baza kumwiba twa dufaranga twose, bamwiba n'isabaha ihenze, basiga bamishe. Kubera iki? ya publiye, yamenye ibanga, yavuze ahantu ari. Mbibutse ko na Samusoni nawe yanogowe amaso kandi birangira apfuye kubera ko yamenye ibanga. Ni byiza kugira ibanga, kwimenyereza mu buzima bwawe, kugira ibanga, kwimenyereza gukora ibintu wipoye, udasakuza mwibanga nyene ntangere. 13 wimenyereze kwatura ibyiza, kwitera intege. Wimenyereze kwiyaturaho ibintu byiza, wikwimenyereza kwatura amagambo mabi ku buzima bwawe, haba ku nshuti zawe, ku bana bawe, ku rugo rwawe, ku muryango wawe, ku mugabo wawe. Oya, nubwo umugabo wawe yaba ari mubi, imenyereza kwatura kari mwiza. Ijambo ry'Imana riravuga mu Migani, ubwo Salomo yandika, aravuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda ngo bazojya ivyo gwamye. Urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, bisigura ngo urupfu n'ubuzima biri mu bubasha bw'ururimi. Yakobo acarandika avuga ngo amajambo yawe agereranywa n'ingafe. Ingafe niyihindukiza ubwato, niyibwerekeza, niyibutumbereza aho bwakagombye kuja. Kandi ingafe ni ntoya, yamara ngo niyitwara ubwato bunini kandi kabwereka iyo bukwiriye kuja. Bisigura ngo ubuzima uzabamwo muri kazoza buramataye n'amajambo wagiye watura mu buzima bwawe. Wimenyereze kwatura ibyiza kandi wimenyereze kwitera intege ubwawe. Nurindira abantu bagutera intege uzababura, ariko wimenyereze kwitera intege ubwawe. 14 aricyo cyanyuma, wimenyereze gukora ibintu wenyine. Wimenyereze gukora ibintu wenyine, apana kwimenyereza gukorera mu gakuku. Hari igihe abo bantu muri ko murafashanya ibikorwa no munsi, ejo batazaba bahari. Uwo mukozi ufise birashoboka keja azigira. Imenyereza gukora ibintu wenyine, nta bantu bariko baragufasha. Kubera iki? Abantu barashobora kugenda kanatsinda abantu rabizi ko bahinduka. Wimenyereze rero gukora ibintu wenyine. Wimenyereze kuvuga make, kandi kantu ukwiriye kwimenyereza mu buzima nongeyeho, wimenyereze kuvuga amagambo make. Uvuge bikenewe, aho bidakenewe ntuvuge. Imana ibwira Abisirayeli ngo mumare iminsi 7 muzunguruka Yeriko bucece mutavuga. Hari igihe biba ngombwa ko uceceka uhora, hari igihe biba ngombwa kuhora. Si igihe cyose bakubagije ibintu ugomba kwishura nubwo ufise inyishu. Hari igihe biba ngombwa ko wihorera. Yesu iyi system yarayikoresheje. Pilato yaramubagije ibintu byinshi, Yesu arihorera. Baramwiregura, baramwagiriza ibintu byinshi mu ruhame, Yesu arihorera, yanga kubishura. Suko atarafise inyishu, oya, inyishu yarayifise, ariko kubera cyari igihe cyari kigeze, kandi ibyo yari kwishura byose ntibyari guhindura ico gihe cyo kubambwa. Byabaye ngombwa ko yihorera. Si byiza rero kwama wiregura igihe cyose. Hari abantu bajya ku marezo sosio babavuze nabi, babonye montage babakoreye, agahita ajya gusigurira abantu, ijya ni montage, ibya bintu nabyo nakoze. No, si byiza. Si igihe cyose abantu bakuvuzeho ikintu biba ngombwa ko nawe ucukivugaho kurya nyene bakivuze ngo wisigure. Kwisigura mu buzima hari gihe ushobora gusanga wangije n'ibyo uba warubatse. Si byiza rero kwisigura mu buzima. Wimenyereze kuvuga make.
akandi kantu nongeyeho, wimenyereze kubana n'abantu neza, wimenyereze kubana n'abantu neza, ariko wirinde kumenyerana n'abantu. Wimenyereze kubana n'abantu ariko wirinde kumenyerana n'abantu. Abantu benshi iyo bakumenyereye bagukuraho n'agaciro wari ufise. Abantu iyo bakumenyereye bashobora no gukwambura utwi wawe muri bucece. Abantu iyo bakumenyereye ntibasubira gukubaha, nusubira kugira agaciro imbere yabo. Nimba boss wawe mwamenyanye, wirinde kumumenyera, umenye ko ari umubosi wawe. Nimba hari abantu benshi bijajara, iyo ababosi babo babafata neza bagahita bijajara, haba mu kazi ko mu nzu, haba muri societe, agahita yifata nk'umwana wa nyene urugo, ejo bazagutimuwa, kesho batagufukuza. Ni byiza kutamenyera abantu, menyana nabo ariko ntumenyerane nabo. Ko numenyerana nabo uzatakaza agaciro imbere yabo, ntibazasubira gukubaha imbere yabo. Mwarahezagiwe cyane, mwibutse gukanda sabone cyangwa subscribe, wongera uparataje abandi. Bino bintu 14 byabasha kubafasha bigahindura ubuzima bwabo. Bani gumugisha umaze gukanda sabone na subscribe, parataje rero abandi bashikirwe na zino nyigisho. Murakoze cyane kandi mwarahezagiwe. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Ufise ikibazo cyangwa wifuza kugirwa inama, ari inzozi warose wifuza ko twogufasha kuzisobanura, ari ubugwayi ufise wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane, uri umugisha w'amahanga.